मरोइब पाउसिंग पिजरी राज्य सभा से बिल पुथोख्रब मतुंग मोमोनोंगना हलखिब चीफ मिनिस्टर एन बिरेन बीजेपी मणिपुर प्रदेशना हराव तयामना ओख्रे से बिल की मतंग मियामना मिपाइनंगाई ओइद्रे एनआरसी चना हननब लैंगाक असना सेंटर द टक्सिली हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंगदोख्रे अमदी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नाखै सेंगना विदो ट्रौदी फाउबा खोंफम हनबा लैखिरोय था असिगी तारा तरुकता रिव्यू मीटिंग पांगथोकलगनी हाइना मेनपेकना लाउथोख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुमिदांग पाउ मियंग ताबिरिब सिंगबो बिद्यापति मेंगलबंग ताराम ओक्चरी हौजिक पाउ संदोकन पिजरी लमदम सिदगे ILP सिस्टम लौथोक लंबा आपसपा थमजिल लंबा बॉर्डर की सयत नब फिबम द थमलंबा कनागी मतमदनो मणिपुर योंथोक लंबा हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंगदोख्रे वाफम सिंग असि हप्ता कांगजैबुंग द पांगथोखिबा महाकपु ओपगी थौरम द फोंगदोखिबनी बीजेपी मणिपुर प्रदेश न सिंधुना पांगथोकपा थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मखाताना हाइखिबदा मणिपुर मियाम गे अकनब इहौना ngасidi से बिल पास तौबा ngamdre सेंटर गी बीजेपी लुचिंगबा सिंग अमदी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर याउना लुचिंगबा कयाना मणिपुर याउना नॉर्थ ईस्ट की मियामबु नुंगसिदुना ngасidi राज्य सभा द से बिल पुथोखिद्रे मियाम की पुकनिंगदा लैरंबा लांगतकनबा ngасidi कोकले मियाम की सेवा तौजरीब सरकार असना इमा लेबाक्तगी हेनबा लैते हाइबा वाफम असिदा अमसुंग चंग सीबा चंगबा खंगदना बिल असिगी मायोक्ता थेंगनखिबनी बिल असि लोक सभा द पास तौख्रबा हेक मतुंग सरकार असना सेंटर की लुचिंगबा सिंगदा तक्सिनबा हौखी ऑल पॉलिटिकल पार्टी मिफम फमदना खनखी अमदी वारेब लौदुना सेंटर की लुचिंगबा सिंग उनदुना बिल असि टेबल तौदनबा तक्सिनखी सरकार असना बिल असिदा लमदम सिगी येलहोमी सोक्तनबा क्लोज अमा हापचिनबा अमदी मणिपुर असेंबलीना पास तौखिबा मणिपुर पीपल बिल एसन पीबीनबा हाइबा वाफम असिदा सेंटर की लुचिंगबा सिंगदा अकनबा मोंग तक्सिनखी स्टेट असिगी मियामगी अमदी तुंगी येंगदना होटनजरीबा असिदा कनागुंबा खरना खुदोंग चाबा लौननबा होटनबसी अंगकपा पोई हाइखी पिक्चर अबसु इरमदम सिगी इरैबाक सिगी इज्जतमा लैंगाक शासनमा लैजरगा हरकपा दुगुंबा इरमदम मणिपुर ऑल इंडिया की ओइना करिगमा पास तौदे हाइबा तारगसु तौदबा यादे हाइबा तारगसु मणिपुर सोहनलोय मणिपुर दा हाइरिबा बिल सिना करिगमा मखल अमतगी इंडिजिनस पीपल सिंग सोहनलोय हाइबगी एग्जाम्पशन क्लोज अमा हापियो हाइदना कोई कैबिनेट नंबर 1 डिसीजन लवे नंबर 2 दा अदुगमा मणिपुर की प्रजा मियाम एलओबी मियाम कन्नन विदंग सेंखिबा अदुगमा मणिपुर पीपल्स बिल मसी एशियन पीबीओ ओइ होनरिना हेग होबदगी करिगिनो अखोगी एमएलए सिंगी युमदा चंगगा सुभाष चंद्र की ऑनरेबल एमएलए सुभाष चंद्र की नौरिया की खुराई की आइगिना ऑनरेबल एमएलए विश्वजित की करिनो करी मोइना करी तौबगिनो मोइदा अटैक तौदुरसे अखोगी मी लेत्रब्रा अखोई बीजेपी की एमएलए मिनिस्टर सिंग मी लेत्रब्रा अखोगी मदुगी तौबंगंबगी इमा लेबाक्तगी हेनबा लेते हाइबदो मदुगी दमक्तनि ngase अखोइना सैक्रिफाइस तौरगा आई मणिपुर की नुंगाइतबा अमखक्ति सिगी इहौसिगी मतांगदा मयाम कैथेलदा अदगी करीदा इमा इबेल सिंग मयाम हौबदा अशोकपन खरसु यावब माले मदोई नुंगाइते अखोइना दिल्ली दा चलिसि अनिरकनी हंतकी हप्ता मुक्सिदा नामु अमुक चलोरे ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मयाम गतरगा अखोइ हाइबे या बाहरमे अदगी अमुक सिंगनरक्तना अखोइसे अमुक चटपने इसिगी दमक्ते येंगबिरगा ngasi टेबल तौबिदेबा नोइगी मतमदा हाइबा तारुब्रो याददना मी कयानो हात्खरिदो का मी कयानो काखरिदो नमफु थाजे लखिबदो सेंटर से कनाना हाइबा तागे बीजेपी की देखोइना हाइबदा ऑल पॉलिटिकल पार्टी सत्पदा हाइरगा तारई नोइगी दी तौनु हाइबा थाजल लक्ना मी कयानो सीग्रिदो अदुगा मणिपुर लेरिबा प्रजा सिंगी थमोइ सोकदबा थबक तौरोयना हाइखिबदो मधु चप चाना
ngakpirappadagi ngasi ekhoi sidai ekhoi mayam pullaga leiba phamgani masigidamta isorbu thagale Manipur Sarkar की कैबिनेट मिनिस्टर सिंह MLA सिंह अमदी पॉलिटिकल पार्टी तरामाथोई पुलगा सेम खिबा मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस मेंबर सिंह अमदी पार्टी की लुचिंगबा कयाना ओकपगे थरम अदुदा सरक याखी मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर ओइरिबा CAB की मातांगदा सेंटर की लुचिंगबा सिंहदा तक्सेल लुनबा चटखिबा तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह की लुचिंगबा सिंहदा लेंगयान फी अममम पीदुना इकाई खुमनबा उठखी केंद्र कयादगी लाखिबा BJP की वर्कर सिंह सरक याखिबा थरम अदुदा चीफ मिनिस्टर N Biren मखा तारदुना अचुम अमदी इरांग पांबा प्रजा सिंगी मरक्ता अचौबा लंजाव अमा सोइदना तौरखिगनी मियामगी इहौ असिदा कैथेल फंबी इमा सिंह असो अपन यावखिबा असि थमोय सोकना नुंगाइते बिल असि पास तौदना बहोनबदा लमदम सिगी CSO सिंह स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इमा इबेल तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह मणिपुर की प्रजा खुदिंगमक सरकार असना तौबिमन खगबा उच्चरी ngasi mai pakliba asi मियामगी अचौबा mateंगननि हाइखि सेंटर न वारो रंगने खोइबु खांगे सेंट्रल गवर्नमेंट लौरक्पा अदुगुंबा बिल अमदा कशु लेत्रबा अखोई सिगी स्टेट मसाजने येटपदो नुंगाइरमोय बट पियबजु पिकना अखोई की मीनी को हाइबे वा ताबिरगं ngasi टेबल टोकदेना सुमाइना पुन्ना ngasi इमाई बिल सिंगना अहिंग तुमदना लैगदबदो अहिंग तुमदगे बाजारदा धरना मफम मफम तौगन तौरिबसे लाइवाक सिगे कोई जाति से कन्ननबने सोमदा लाओ करिगी राजनीति बो दुख खून तौब्रा पॉलिटिक्स बो दुख खून तौब्रा नोई नोई की मतम मणिपुर मांगन लंबनी मणिपुर योंथोमनी ने अखोई गिदी चलुरगा हाइबदा तारिये अखोई गिदी चलुरगा BJP गिदी हाइबदा तारगा अखोई सिगी दमते येंगबिरगा ngasi टेबल तौबिदेबा नोई की मतम दा हाइबा तारु ब्रो याद अदना मी कयानो हाथखरिदो का मी कयानो काखरिदो नमफु थाजे लखिबदो सेंटर से कनाना हाइबा तागे BJP की दे कोई ना हाइबा दा ऑल पॉलिटिकल पार्टी सतपदा हाइरगा तारई नोई की दी तौनु हाइबा थाजे लतना मी कयानो शीघ्रिदो से बिल की मतंग मियाम नंबी पाइनगाई ओइड्रे राज्य सभा की मीफम सुलोइसिनख्रे लोक सभा पास तौख्रबसु बिल असि हंदकी चहीगी मंगा असिगी ओइनदी कानररोय हाइना चीफ मिनिस्टर N Biren हाइख्रे दिल्लीदगी हलकलब मतुंग मियामना हराउत्याम ओख्रबा चीफ मिनिस्टर N Biren से बिल की खोंजंग सोक्तुना रिम्स लाइकनरिबी इमा सिंगी फिबम येंगसिल्लदुना फोंदोखिबनी महाकना मखा तारदुना मियामना खोंजंग संगसिलिंगै मनुंगदा स्टेट असिदा नुमित निनी मोबाइल इंटरनेट सर्विस थिंगजिन खिबा अदु लेंगाकना थिंगजिन गे यावना थिंगजिन बनते सोशल मीडिया दा लॉ एंड ऑर्डर के हलखिबा वाफम क्या थांगलकपदगी थिंगजिन खिबनी पाउमी सिंगना हंखिबा वाहंगी पाउखुमदम महाकना हाई लमदम असिदे NRC चतना हननबा प्रोसेस तौबियु हाइना लेंगाक असिगी कैबिनेट मीफमना वारेप लौदना सेंटर दा मंगजौनना तक्सिन खिबा लेख्रे हाइखी कैनोनी हजिकी केप की सिटी हंदकी सही मंगा सिगी वनी चैप्टर क्लोज तौखरे अदगी कैनोगी राज्य सभा सेशन लोइसनगरे राज्य सभा दा पुथोखिद्रमिना लोक सभा दा पास तौरगसु मदु कानररोय आर्टिकल 107 108 yam clearly pallaga leire joint session su tawroroy now the questions ekhoi yam nungai ba ma ai manipur gi mian batam jage horrible ekhoi gi state or indigenous population gi leijari ba ekhoi apik pa jati macha macha leba ekhoi gi sokpa ya ba kari mathaba ama tor matam da center na all the time ekhoi gi wa khanaraga tawguni haiba yam consensus oiba pot ama poraga tawni hebsima मधु याम क्लियर हो रहे हैं किसना अपना प्रजासिंग ने याम का है ना मिपाई निगाई लेते रहे कहीं मम कहीं तो अखोई की स्टेट की कंसेंट याव ना कहीं तो रोय है बिस्म हमें आम थम सके अखोई से तौबे अब थब खर्च होने गए तौसी अखोई NRC नंबर 1 ने असम की दी हुई 40 कहीं ना है तो हेमंत ना है तो 40 लाख आइडेंटिफाई तो बता 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी सिगी बिल जिसना हो गया मितो कहीं ना MLA वो इकरानी ना है तो अखोई गिसु अखोई NRC तो बुया मथुक दा अदुना अखोई ना लास्ट मामांगी कैबिनेट ता अखोई NRC की तौबिना नबी कैबिनेट लौरे आई होम मिनिस्टर दा आई मदुगी से फॉर्मल लेटर कैबिनेट डिसीजन यावनो पिरम खरे अखोई गिसे NRC तौना नो प्रोसेस तो बियो आइदना अदुगो लोइना ना अखोई ना स्टेट पॉपुलेशन कमीशन तमा अखोई स्टेट की वेना सेमगा अखोई मसी करमाय तौनो करिनो थिजन गे हाइबम हाइरिबा पॉइंट अमनि से सनिंगे अखोई इंटरनेट बेन सु तौनिंग दे
internet ban tawning de kaidobugi tawdoino adubu ngarang Aligarh Muslim University da Satra Taramari CDCS Act of Moi Nongma internet ban tawi ai khoi gisida ai sum kanon ko khabar da thengna ba haibani ko ai khoi sida tawri se kamai tawda ai tawru ina kan hone ba ai ngon da printed screenshot yauri ba ko kamai thagala ke da bill pass tawre Rajya Sabha sida ke bill si pass tawre aduna ai khoi kano sinatra self determination forward to bunatra ta upaility haiba gumba ai ngon da kano yauri ko mobile da sigumba gi message na tawra kanda ai khoi masil gi communal tholak pa adagi na han noi obirang gani down yellow mi high de wari ba jeri ko adugu mamayam si social media gi through the la kan ne communal kangbu sagal ije. Now the question is mi khara phanuna ba mi hana sunaba tholak pa do madu thoning de bagi preventive measures si government magi kwai de gi khoi gi primary duty se mayam marum pang internet sin abiri ba khoi khoi juni khoi ju thinga kan khoi ju yaw de chamane khoi ju wai but mi ri bagi life medi property kan baduna khoi gi priority ni aduna madu gumba oida ba mayam ma Facebook sida adagi WhatsApp da thagan rak badagi tawda ba yada da tawgi bani aduna gyaring gai ai na ngasi gi khudong sa abselor ga ina Manipur gi miyam da appeal tawning base Facebook paiba Twitter paiba or WhatsApp paiba bio mi gi thamoi shokpa mi gi jati ma gi kangruk pi rang thokpa ya ba natragana anti national oiba gumba kari gumba masi tawino please fazana point haina si masam fazana point thagat piro fazana wahi wata senar ga thabri ro adu nata bada self determination is the only option ga haiba gumba adagi a bill pusu puthok triba bill pass taw gren thagale adu gumba tu dagi thingda ya adana thingi bani waru bigunu adagi second point da curfew kamai akhoi lokthokning de keda boi lokthok doino curfew lokthokning de adu sumnagi dharna tawba sumnagi agitation tawbu to khrakanda MLA gi yum da changaga attack tore wangjing da BJP gi office leibu du attack tore thugare adu di kamai tawne khoidi adu ri akoi masen gi marakta group nainare MLA gi thugai ge lakbo de MLA gi mi gi thoga tangai lemna ra phuna ra dore adu di tangai fadana crime du dagi tholakka daba crime du dagi kanna ba curfew tawbuni aduna praja sing laina appeal tawning base ai khoina democratic oiba dharna tawringa dadi anglo irang thoeba democratic oiba rally satpa kanda irang thokta di curfew thamoeba or adu similarly internet su fajana achumba pawdu fajana mayam da thagat piraga tawbiraga di internet thing su yaeba arana paw mayam sandoga irang sagakada wergadi madu thingba tabani haibani da aduna mayam waro bigonu law and order control tawba je khoi gi thongni madu aisu han noi gi media amani da phongakpodi ai phange adu gi do ai yengi ai expert oiba makti oiram godo bomande adu kamai to bunu ai thijali Citizenship Amendment Bill nakai sengna withdraw tawdi fawba khongpham hanba laikheroi bill asiga mari leinana loop kaya ge review meeting ama chatliba tha asigi tang 13 ki ayuk pung 10 makhai da Imphal East ki Palace compound da leiba lamyan ba sanglen da pangthok lagani loinana makha ta ba khongjang sangsin nabagi matang da khanaragani haina manpack ki convener Yumnamcha Dilip Kumar na hai khre ngasi nimidang wairam kai sampata leiba manpack ki office da amko UCM CCS ke amadi atai atopa loop kaya ge mihut sing yauna pangthokiba pawgi mifam aduda mahakna makha taraduna ngarang Rajya Sabha da bill gi table tawba ngamkhidrabasu India lengakna makha taba alternative oiba lalong kaya ama chatharakhigani haibasi mayak sing lebani maram aduna aikhoi matam punamakta mikup na hom sing na leiba mathau tai India lengakna aikhoi bu colonial oiba ngaksau thekpa amadi atomi gi machagum khalli haibasi aikhoi na kaw phade mainland India na north east ta yeng liba mityeng amadi bill gi mayokta yaningdaba phongdoktuna saknairaba filmmaker aribam Syam Sharma amadi ing sok listing 15 the best farmer award mana phangkiba CH Ibol Sharma na award sing handoktuna praja miyamgi kholawbu sagatkiba adu men pek ki maikai degi haingai letana ikai khumnabu utli haiki tamthiraba CB amana attack tawra abanina akoina India gi makhada pirakpa sing Padmashri Biden lebagi Maduri wan thong leitre han thong Padmashri thok bagi damakta Sri Tv Sam Sharma sung tawal khamba
इकाई खुनबदो अमुक नौजरी अदुग मथंगदा फर्स्ट मणिपुर नेशनल कॉफी एक्सपो दा बेस्ट फार्मर अवार्ड 2015 फंग्रबा श्री एस इबोल शर्मा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सना कैथेल की इबोल शर्मा नसु महाके असिगुंबा बेस्ट फार्मर अवार्ड 2015 से हंदोखिबगिदमक्तसु महाके मफमदसु इकाई खुनबदरी थागत पिजरी सेबीगी मायोक्ता संगसिनखिबा खोंजंगी मातांगदा पल्लुदुना हिंसा यावदना डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग संगसिनखिबा इमासिंग अमदी महिरोय लुप कयागे वॉलंटियर्स सिंगी मथक्ता सिक्योरिटी फोर्स ना टियर गैस अमदी मोकबोम ना चिंगबा कापसिनदुना चथखिबा काहेनबा थोंगसिंग अदु अकन ममोंगदा कंडेम तवी लोइनना थौदोकसिंग अदुदा असोक अपन नंगहनखिबा मियोयसिंग अदु लेंगाकना लायंगदबनी अमदी इहौ असिगा मरि लेनना फाजिनखिबा मियोयसिंग कंडीशन अमता यावदना थादोरकदबनी हाइखि चंगदवा अमसुंग चंगखिबा पुनमक अदो स्टेट गवर्नमेंट मकोय अदो कंपेंसेट तौगदबनी अदुगा हौजिक लायंग बिसिंग असिल मकोयना अचौब रेस्पॉन्सिबिलिटी लौरकांदा लायंग सेन पुनमक स्टेट गवर्नमेंट पुदोकदबनी हाइबो फमसिमगा पाउगी मिफम अदुदा सरुक याखिबा मेन बेकी को कन्वेनर निंथौजा लांचाना से बिल असि हंदोखरबसु बिल असि नाखै सेंगदना लैबा मरमना लैबाक मियामना हराउनिंगाई लैते लोक सभा असि जुन अहुम फाउगी मनुंगदा करी लाकदगे हाइबा खंगबा ngamdri अमरोमदा सेम बिरेन अमदि मिनिस्टर टीएच राडेसियम ओकपा याउदबा मियोसिंग खुदोंग थिबा नंगनी हाइबना चिंगबा मियामदा अकी अखंग पीबगी थबक तौबिगनो हाइना महाकना मखाताना फोंदोखी कनागुम मिसिंगना गदग मणिपुर मिनिस्टर कयाना मांगना मागी नमजबा थाकता मसी ओपना दना नदग मदु ओप यावदबा सिंदा किहंदना यावदबा यारोय कायना तौबा अखोय चुमंबय ललंबय अखोय मयाम सुखोय ताजरे अदुना सुपसन जनगा सिगुमबसी तौबिदना मणिपुर मियामना हौजिक सेक्शनना लैबिदना लोइनना अखोना औजरिबा थांजि नुमिता फेब्रुवारी 16 द कौजरिबा रिव्यू मीटिंग देसु हारिबा लुक कया खुल कया की लुक कया लेंबी रक्तना अखोन डिसेक्ट तौजबा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लोइनना वखललों की ओइबन नैनबा सिगमियान सरुक याबिदना हौजिक लाइबा अहोंबसी लोइनना मणिपुर की इमासिंगना मरुओइना मैरा चुकतना हौखिबा महिरोइसिंगना मैरा चुकतना हौखिबा सिगम मुवमेंट से मखा ताना कनि तौगदगे हाइबु खनबदा मियामसु सरुक या मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन की मखादा मिशन ऑर्गेनिक स्कीम का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का नाहकपम फूड एंड वेजिटेबल कंपनी अनेगी मरक्ता लौमी सिंह ऑर्गेनिक ओइना पुथोकपा सिंह चाही अमदा मेट्रिक टन लिसिंग अमा लौनबगी सही तौनखरे ngasi horticulture department की ऑफिस ता पांगथोखिबा सही तौनबा अदुदा मणिपुर सरकार की horticulture minister टीएच श्याम कुमार अमदी कंपनी अनेगी मिहुत सिंह सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेना मिनिस्टर श्याम कुमार न मियाम दसु लमदम सिगी लौमी सिंह पुथोकपा किहोम चाकहाउ अमदी उ मोरक मपान लमगी कंपनी सिंह सही तौनदुना लौमी सिंह सेंथोक फगलहनन बंगमले ngasi मणिपुर की मनुंग हंजिन मफम सिंह थारिबा सिंह असि योननबा सही तौनबा असना लौमी सिंह अमुक हन सेंथोक लंबी लहनबा ngamlagadi haiki sistemdeba sana koi forest department na manipur farmasi gi takle thabak sing da aso seminar madi piragadi mamang da koi department sigi directors amadi mission organic project directors department gi officer mayam amdi staff mayam loina koi agreement kya sign tawdana manipur ki home mapal da delhi gi kathen kya thaba amadi sahau background rice adi u morok मैम थाबदना सिंजी थारगदी कोई हेन लौमी सिंजी ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन पुथोकांदा डिपार्टमेंट पाखल थबक मैम सिंसी माई पाकना अमदी प्रजा सिंसी सिमरन फन हेन प्रोडक्शन हेन पुथोक लमदम ओइदना सिमरन फगनी हाबगी पादमदा कोइना एग्रीमेंट साइन तौनमने सेबिल की खोंगजंग सोकपदगी रिम्स की ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की फेमेल वार्ड लाइकनेरिबी ख्वाइरंबन इमा कैथेल की इमा सिंह तोंगान तोंगान महिरोय लुप मंगाना पुंदुना mateंग पांखरे लुप सिंह अदुदी ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल मैतै पांगल स्टेट यूनियन मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर रिफॉर्मिस्ट स्टूडेंट फ्रंट नी रिम्स द लाइकन अदुना लैरिबा गुरुमयम लेंबिसना चाही निफुतरेना फोंदोरकपदा सीएबी तसेंग पाउद मियाम द पीबीयू अमदी अमुखन मियामबु वहन बिरनु हाइदना अपील तौरखी मिफम अदुमक्तदा
laikannaduna leiribi thaunaujam premila chahi yankhai thoina phongdorpada ngasi chief minister na imphal da lakpada okpa chatliba miyam asi khangjadabagini CAB pass tawkhibada asidi tawkhidaba asidi chief minister da natte miyamna tawhandabani masidi okna nilaga lamhuina mana thaba haibaduni haina phongdokhi ngasi credit minister do ina credit su pb khare kaide ma credit phangda tarago zu aduga hairiba credit su phana mana phangba tarago zu leiriba bin se ba house da pass tawbagi magi puthok pasu sungloi loisana po se thupsala thama ma je mai pae haiba je yaningde mioi chingna mayam china mukang khana ba pami aduna masina sumbani haina logiba tare ngasi tha manga taruki matungda amuk basi am puthor ka dori bra akoi se mo hana suna nge dori bra haiba akoi di hanu su dum haiki makusidai da posina pass tawri posina maktik sa da bo bong da makoina yaru da bo phibam da yaru tai ba taraga di koi di nar suna na sarai hen be khong da sangjan gane na khoi taru ki le khibani adu bo koi moi mari amadi disaster bra koi ani hukta kai hore and hoji su makoina hari post se karino ha bu manung da thupsala le post se ma pan do open to biu sengna khangan biu pazar miyam da wa ba bi pi ganu loli bu post miyam da pazana cover da kagas le ri media gi thong da flux to biu natraga di akhoi di thamoi da komsang le ri ba soi ba nari ba sidi china je to khraga tung roi ba ai gi isa isu singjina le ho go to phibam se amuk tang khan tha biu CAB bill chatnaba yaroi haiba miyamgi achauba khongjangda saruk yakhiba Manipur police ka muknaba amada sokhibi kaithel phambi ima singi phibam ngasi CLP gi leader su oiriba hanigi chief minister o ibobina luchingba team amana hakthengnani yengsinkhre ngasi numidang rims ki ortho watta layeng lebi mutum phibaudagi thaunaujam premila chahi yangkhai nithoi amadi thongju part 2 dagi gurumayum lembisna chahi nipunipan gi haksangi phibam sing hakthengani yengsinki ba adu da CWC gi members su oiriba MPCC gi anoba president oiraba gaikhangam MLA sing ex MLA party gi luchingba sing na saruk yakhi soklaba mioi ani adu da party gi maikai dagi angam mateng su pangki yengsin khongsat adu gi matangda former chief minister o ibobina haikibada CAB bill chatnaba yaroi haiba wafam da Manipur gi miyam yauna tongan sing student organization Maira Paibi tongan ba political party gi luching ba sing yauna akan ba mong da yaning da ba phongdok narakpadagi pass to ba ngam khidabani miyam gi ihauda soklaba ima sing asigi haksang gi phibam gengba lakpani athobada phagalakpa oirasanu haiki solidarity unpa hai tare ko kayam thina sokpono kamai to no mioi banina akoi adai da akoi hangba lakshabani ado handa kisidi sing tam naidana Manipur gi praja sing na haiba tare praja sing na yaroi haiba masi bill si pass to yaroi haiba praja gi shakti na praja na mai pak pani haidana koi yam thu na sona kan to widana thu na phaba wor suno na koi sum hangba lakshaba haiba tare ko makha taba pau pizadring da break amatang lozari ngasi February gi tang 10 ga mari yai faraba numit asida yamna pikna haurakhiba lamjingba group na miyam gi seba tawjarakpabu nungsibiba amadi masak khangbibadegi malem gi thakta tinjaba ngamjare loinana Malaysian government ki register of companies na companies act 2016 gi makhada certificate of incorporation of private company ngasi lamjingba group ki chairman Jackie Mangangda sinabirakle masigi damak lamjingba group ki maikei degi leibak miyamda tawbimal khangba utpagal loinana nungaiba phongdokchari The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. lamjingba group na Manipur da lairiba assembly constituency humphudagi mathauda pukning changba public relationship executive post ki mioi amamam lagjagadori mahigi thak yamdrabada graduation oigedabani akupa marol gidama contact tobiro at 1319440063 amukasu at 1319440063 aikhoigi address lamjingba group Rims Road Imphal phone number at 1319440063 Furniture industry da chahi tara manga hen experience leiraba Mobile Furniture ngasi Manipur da chahi mari mapung fana retail stores ani na miyam gi seva pijari
miyamna service vertical sing asigi khudong chaw lobi nasimuk lengchin biroksi mobile furniture Coapital near Infal Quarters. Manipur the ihan hangoing handuksaba Green Can Industries masida commercial kitchen equipments amadi bakery item makhal suna phangiragani. We're very thankful for Green Can Industries and what they have done for us so far. So together we think Green Can Industries is the best. We believe in the service of Green Can Industries. Green Can Industries is the best. And Green Can Industries is the best. Green Can Industries gi after sales services si amna pending our entrepreneurs na Green Can Industries ka tum depend over yani habise ku thajin. We trust only Green Can Industry. Green Can Industry is the best. We love the quality of Green Can Industry. Green Can Industries is the best. Green Can Industries is the best. Agum so mutang lenshin birakuna apu komaro dikamasta tanabiu. Aikoigi address Green Can Industries Mahangum Lekai SBI ATM building. Green Can Industries for better baking. Break ki matungda pau makhata na pizari Catholic school singi irang loiroi dauri lalholuk KCP people war group oigani chingnaba singna Kanchipur da leiba Catholic school da IED amadi bomb thamjillam le security force na asoi angam yaudana lauthok fokai hankre hiram asigi matangda report ama. Ngasi ayuk sakhangdaba singna Singjamai police station gi manungsanba Kanchipur da leiba Catholic school gi South Gate maktada sakti leiraba high intensity IED ama thamjilamle bo madu tiffin amada pack tawduna gate ki nakal maktada thamlambani ayukta walking satpa mioi singna urakpadagi bomb oiramba yai haina singnarakpadagi police ta pau pikibani Pawadu hek fangbadagi Singjamai police amadi 6 Assam rifles ki kangbu laktuna mafamadu koisinduna thamki loinana Catholic school lambi thingzinki Manipur police bomb disposal squad team laklaba tungda akanba sexing thaurang lokhalakpaga loinana tifinadu external explosive sizanaduna pokhai halaba tungda tifinadu makhum hangki tungda kilo ahum makhairom lumba explosive yawba tifinadu Singjamai police amadi BDS team na kiamgai lokolda puthokduna ayuk pung 10 minute ama satpa matamda asoyengam yawduna anirak suba oina pokhai hanki Bomb expert singna fongdorakpagi matungina plan tawramliba bomb adu grenade amadi IED animak sizinaba double mechanism makhalgi bomb ni tiffin gi makha thangba sarukta yawba IED adu karigumba soidana pokhai haudrabasu manungda attach tawriba grenade aduna plan B oinanaba haplambani hairi Thaudoga siga mari lainana school asigi father Sony Thomas na lairik tampham mahailoi sangda bomb thamjelamba haibasi yamna laibak thibani ngasi school asida satharakliba thawangasi tungi yumbi oigadawriba mahairoi singi career bu manghanba pamba mioi khara laire haibasi mayek sengle Thaudoga sina school asida tamliba mahairoi singi wakhalda akiba ama fahalle haina mahakna fongdokhi Since being an educational institute it has to be a peaceful atmosphere. But incidents of this sort shows that there are some persons who are wanting to destroy the future generation and create a psychological fear among the students. This is uncalled for. It is not a good act at all. So we would like to condemn this act and not to repeat this kind of activities, especially in the educational institutions of this sort. Those who really love the children, those who really take care of the children, I think this is really uncalled for. That is through the media, mainly through the newspapers and others. We have also come to know that there are such demands are placed. But no one has come to meet us personally and also to make such requests. SP Imphal West Jogesh Chandrana bomasi laibak phabadagi asoyangam yaudana diffuse tawkhre adumakpu lairik tamphamda bomb plan tawramliba asi yamna laibak thibani matungda asigumba thabagasi amuk hana tawbiganu haina mahakna appeal tawkhi The bomb planted by the unwanted elements underground group has been defused successfully by our district police in connivance with the together with the bomb squad party of our own department, and targeting an educational institution
is something we condemn it, because in the learning process they have to go, and I condemn this action, and I appeal not to do this sort of things anymore in future. Thaudok aduna maram oiraga nahan makai leibaki hona lairik tamba phangdana lakhiba Catholic School Kanchipur gi mahiroi sing asi school kanarki adomoinamak IED amadi bom thamjilamba aduna maram oiraga school thong hangkhide ngasi ayuk anganbada Catholic School Kanchipur gi gate mayada IED ama thamlamba adu KCP People War Group nani haina loop asna thadorapa cherol amana hairakli cherol aduna hai manaba khunai amagi damak angamba Tauna puthokuna lalhoriba loop amada akan aring singduna makhoigi khobunai loop kharaga natraga mioi kharaga manaraga michang khomduna achauba sendan lambi ama semliba Catholic Education Society na loopta changjaraknaba aroiba oina tanja pibani hairakli ngasi ayuk anganbada Catholic School Kanchipur gi gate maya da sakhangdaba singna thamlambam bom adu mahiroi khunaida aki tujungba poknabagi thawongni haina MSF na lawi loinena yamna hakchinnasu lawi asigumba thawong asi matungda amuk hana thohan loidabani mari lainaba authority na hotna baga loinena mahiroi singna ingna chikna mahi masing tamnabada athuba matamda hotna bigadabani haina MSF ki cherol amana hairakli Tabada yamna tujungningai oiba thaudok ama oina ngasi ayuk masak khangdaba singna Churachandpur district ki manung chanba mata village da mioi ama masagi phinungi part kakthatlaga hatlam le hairi laikhidraba mioi adu mata village da gi Tulan clan khuptong chahi humpuga mari apokpa laikhidraba liangkam kawi kanana kari maramgi da makhatlam libano haiba khangba ngamdri Naga Furup ki maru marang hunbagi kumhai lungaini na lakpada Chief Minister N. Biren mayam da yaifa pausel pirakli Chief Minister na kumhai asna lamdam asida mahai marongi pothok phahanduna kanglup amaga nusinaba amadi saukhatpa khunai ama purakpo oirasanu haina hairakli Naga Furup ki lungaini kumhai na lakpada Manipur Bidhan Sabha gi Speaker Y Khemchan nasu Naga Isil Inaw Singda yaifa paujel pirakli Speaker Y Khemchan na hai Naga Furup ki Isil Inaw Singna mahai marong phaba chathok leiba ohenbiu haina thaunijaba mapu mana phanghanbibaga loinena nungai yaifaba punsi mahing ama kumhai asna purakpa oirasanu hairakli Naga Furup ke lungaini kumhai na lakpada Forest amadi Environment Minister T.S. Syam Kumar na lebak mayam da yaifa paujel pirakni mahak na hai kumai asna Manipur tangdu laitaba amadi Furup singi marakta hena achetpa mari purakpa oirasunu lungaini kumhai asi mapu mangonda sathok phaba amadi aphaba mahai marong ohenanaba thauni jabagi kumhai ni haiki laiba lungaini Tangfulgi, Maru, Sumba Festival is in Lakota, Taminariba, Simi Tami, Amadi, Hindu Musman, Yamsi Santi Revolution, Achet Papankanba, Dermakanaba, the Palma, Manipura Taminariba, Mayamsi, Dermakanaba, Muxinova, said Mudi, especially for the Nagaka Mutism, Sumba Festival in Lakota, Santi Intaba Madi, Achetpa, Nagasingi, History Kangna, Naiba, Zati, Amukan, Kaikun, Usari Amadi, Santi Revolution Hadana. Ay tong ko thangda manu Manipur nagasing da appeal tawse ami yape power pisar Kia former Deputy Minister Karam Siam nasu lungaini kumhai na lakpada miyam da maru oina Naga Furup ki ichil inaw singda yaifa paujil pirakli lamdam asi chathok phaba aphaba mahi marong puthokpa ngamba ohenbiu haina mapu mangonda thauni jabaga loinena Furup ki khenaba thamdana punna kumhai asida saruk yamina si haina makna makhatari makna hai lungaini kumhai asi Manipur miyam pumbana khangnaraba kumhai ama oibadan natana mapandagi lakpa tourist sing nasu pukning singsinba ngamlaba nungairaba kumhai ama oirakli Kanglup ki khenaba laitaba kumai asna Manipur da punna khundariba chingmi tami isil inaw punamak amatta oiba lising amada punsinba ngamhalli haiki
Haukiba Sahida Pangtokibgum Sahi Asigi Oinasu, UNC na Sinduna Naga Furup Singi Oiba, Maru Marang Hunbagi Naki Kumai Ama Oiriba, Lungaini Ngasidagi Senapati District Headquarter the Hogdokre, Hayang Pau Chatagadaba Kumai Adu, Hogdokpagi Thoramda, TDN Hills Minister, and Doko MLA Leisoke Singh Awangbam Nyumai, Kasim Basum Amadi Samuel Yandaina Chief Guest Amadi Akandaba Mitunglen Singh Oiki, UNC President Kozona. Firan Jinkatuna, Haudoki Batorum Aduda Naki Oiba Jagoi Isekaya Utki. Lamdam Asidagi Yelhumi Singh Kanjanabagi the Maglenga Asna NRC Sana Hananaba, Hotnagadabani, Masi Sana Hanbada, Matam Sangadoriba Asi Yanglaga, Atubagi Oina Civil Society Body Gapuna Chatminaduna, District Sing the Monitor Tauduna Database, Sembagaloinana, Yellow. Pace Ama Chapchana Thamnabo Hotnagadabani Haina, Northeast India Development Party NIDP Central Working Committee President Narengbam Samarjit na Fongdo Kre, Rajya Sabada Sebil, Puthokidaba Lengak Miam Amadi Rasniti Dal Sing the Laukiba Taudang Adubu Singtara Dona, Tera Laukrapam Lekai the Labor NIDP Maya Loisanda, Pangtokiba Paugi Mipam Amada Samarjit na Makatara Dona, Sebil Gumba Bilkaya Yelhomi Aikoibu. Manghandring Ida, Aikoi corruptiona, Mang Mutakhigadore, Masdagi Nantok Nanaba, NIDP na Handak, Pangtokadoriba Lok Saba, Mikal Asda, Free and Fair Ohinanaba, Sel Yenba, Lobagi, Patraba, Hainabi, Asigi Mayokta, Campaign Hauragani Haiki. Tha Sigi Mapangi Nungtil Pungmari Rom Taba Matamda, Technopol District Manung Sanba, Chamol Village, the electric line, Sembada Minasing Badagi Lake Hidraba, MSPDSL gi contractor Tabak Tauba, Kun Adumaktadagi, Mangjelian Gangte, Misigi. Matang the Lengang na Pirip Kangalu Haibagi Dabi Tauduna Kesu, Technopol District na Tha Sigi Tarani Toidagi Chatarakiba, Infal More Lambi Tingbagi Kongzang Lengang na Tazaba Pirak Padagi, Kongzang Adungasi Ayuktagi Handokre, Lambi Tingbagi Kongzang Handokibana Maram Oiraga Lambi Paring Asida Mahausa Gumgari Centok Sensin Hokre. Nauria Pakang Lakpa Kendragi Manung Channel Ladiba, Ningthemsa Karong School Lertagi, Airport Tabaya Balambi Asimatam Kayagi Mamangdagi, Sembi the Nelerpa Asna, Kudong Chadabakaya Mayok Nare Amadi Lambi Asibu, Sembi Haidana Kwakatel Konjang Lekai Maira Paibi Amadi, Lekai Mio Singna Lambi, Tingzing Baga Loinana. Lekai Adugi Community Hall the Wakat Mipam Satakre, Wakat Mipam Adu the Sarugya Kibi, Yumnam Binodini na Fongdorakpada, go to Biles Sinbiriba Chief Minister, Amadi, Wax Minister na Atuba Matamda, Lambi Asi, Sembi Nabapuning Singsinki. Waba Winare, see Lambi Siangtadi, Koyanta Seman View, High Baje, Panayam, the High, Hansan High, Moy Kari Intamana, Nictere Aduna, Airport, Lambi, they give main road or in Amarum, the main road, Highway, Quilambisi. Kariginoida, Solom the airport, Housing, Tongbagi, Karigi, Nahanzu, Smite out in the airport, the Lakumatamda, missing Dong Tabacano, Illa Trolli, Illa Macona, they give Mananga, the number of Pora, Macona, Saliba. A smite out in the Lambisi, Hudi, Butizan, and me Punama scenery. As he Karamba, Emilia, no Haina, Kozu, Asukimatics hounding it. Now, Pakanga Pakin, the Emilia, say Yamatic Sadre, Asukimatic Sadre, Emilia, and Intorise. Moi elaka di taurungani akogi elaka sida yadre Ngarang numidang pung tara makhairom taba matamda Bishnupur Police Station gi manung channa laiba Sanusify Ward number manga da mafam khangdana haurakiba mai chakpagi thodokta sangoi amada mai tumna chakhibaga loinana sangoi aduda thamba sanbi mari su sikre Ramsa Amadi SSA gi Makada Lady Ba Oza Singi, Pitoktana Lady Ba Tataruki Pangpam Tokpa Kuchuman, Pitok Piu Amadi Pangpam Tokpa, Kodong Chabasing Pangan Biu Haibagi Dabi Tauruduna, Ngasi Masing Yamlaba, Ramsa Amadi SSA gi Oza Singna, Infal East District Porompata Laiba, Jet Yogi Officer, Wakat Mipam Satakre, Wakat Kongzang Adu the Saruk Yakiba SSA gi Upper Primary gi Oja Tarunina Tabak Lauba, Matamda, regular ni Hairga, Housing Power regular Amagi, Kodong Chaba Amata. Pangdana Lady Haiba, Pain the Wapam Kaya, Musafong Doki. Mansi, Amana, Akuzi regular or can be Raga, Kaidowidong regular gi facilities PBD, senior number one, when Hangjanisi, a topper state Kedar Giga, Tap Manaba, right to acquit the PBU, Adigi line of promotion like the line of promotion to PBU.
सीना तब तारगदी अखोइना चंगसलिब खोंजंगसे सीना लोइबसु नते अखोइना सरकार दा हन हाइजरी हाइबदी अखोइना लाकदब इलेक्शन की ड्यूटी सो अखोइ अमत लौरोय अदगी एग्जामिनेशन की ड्यूटी सो अमत लौरोय बॉयकॉट तौगनी अदुगा लाकदोरिबा इलेक्शन सिगी ममांग सिदा कोड ऑफ कंडक्ट सिगी ममांग सिदा करिगुंबा खोंजंग अमत लौखत पिरक्तबा तारगदी अखोइ सिदगी हेना साथीबा एक्शन लौखलकनी अदुगा अखोइ एजिटेशन मखन मखन की सो कोइ तैयारी दा लेजरी नाकल अमरोमदा चप मानब दाबी असि तौरदुना अतोप्पा SSA अमदि रमसा टीचर एसोसिएशन असु खोयाथोंग लेबा ZEO जोन 1 गी ऑफिस तसु वाकत खोंजंग संगसिनखी खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा SSA गी ओजा मोयरांगथेम सुनीता नसु लेंगा की थोंगदा पेंदब वाफम कया अमा फोंगदोखी रेगुलर नतब्रा कहीं से खंगदन लेबसी सममनबसिदा गवर्नमेंट दा सॉल्यूशन अमतंग पुबिरो हादना अखोइसे मैम से पुंसलगा रमसाम दी SSA से पुंसलगा अखोइ सिदा फमजबनी अमुका हना ब्रेक मतंग लौजरी ngasi February gi tang 10 ga mari yaifuraba numit asida yamna pikna haurakhiba lamjingba group na miyam gi seba tawjerakpabu nungsibiba amadi masak khangbibadagi malem gi thakta tinjaba ngamjare loinana Malaysian government ki Register of Companies na Companies Act 2016 gi makhada Certificate of Incorporation of Private Company ngasi lamjingba group ki chairman Jackie Mangangda sinabirakle masigi damak lamjingba group ki maikei dagi leiba मियामदा तौबिमल खंगबा उत्पगल लोइनना नुंगाइबा फोंगदोकचरी Musicians, singers, dancers, rappers, actors, comedians, any talent. The stage is waiting for you to showcase your hidden talent all over India through Mega Talent Show on Lamjingba Times of Manipur private satellite television channel, which is available at Tata Sky. Prizes: winner ₹1 lakh, first runners-up ₹80,000, second runners-up ₹50,000, 7 consolation prizes. Audition on 30th, 31st March, 1st and 2nd April 2019. Last date of enrollment 15 March 2019. Forms available at Tom Office, Uripok and a college near you. Call 940-299-1938. Manipur ki ahanba 24/7 cab service oriba lamjingba cab service na miyam gi seba da leizari apamba service khanbiu economy rate ₹15 per kilometer, standard rate ₹25 per kilometer, luxury rate ₹55 per kilometer. Manipur gi district singi maruaina Mau, Senapati, Ukhrul, Manipur gi mapal gi lamsing loinana luhongba madi atai thodok singi damakta akhanaba discount pizari. Hena kupamarol gi dama contact tobiro 1800-1027-959 amadi 8794613154. Ekhogi website www.lamjingbacap.com. HBL Constructions in partners with HBL Architects, providing complete building solutions, building constructions, architectural consultancy, soil testing and structural design, re-engineer structure, interior design, all kind of building services. Building the future. For more detail, please visit our website www.hblarchitects.com or call us at 8730-049186. ngasi February gi tang 10 ga mari yaifuraba numit asida yamna pikna haurakhiba lamjingba group na miyam gi seba tawjerakpabu nungsibiba amadi masak khangbibadagi malem gi thakta tinjaba ngamjare loinana Malaysian government ki Register of Companies na Companies Act 2016 gi makhada Certificate of Incorporation of Private Company ngasi lamjingba group ki chairman Jackie Mangangda sinabirakle masigi damak lamjingba group ki maikei dagi leibak miyamda tawbimal khangba utpagal loinana nungaiba phongdokchari. ASUK na furup asibu kanana basangsil lakiba campaign for national regeneration gi makhada quality education puraknab gi damak khongthang gi chatliba chahi lisingani taramapan asigi February 19 amadi kundagi haugodoriba class 10 amadi
12 standard gi aroiba sanging sing asida bosem amadi kosem gi authority singna tasengna lawpham thokpa thodang pumba lawbiu haibaga loinana bosem amadi kosem gi changyeng sing asi paring chumna ningthijana pangthokna na ba hojik ki oina ngakna setmina gadaba wafam kharasu ASUK gi special task force na thamlakli ASUK gi STF na thamlakhi ba wafam sing adudi parkhya center gi akoibagi meter chani na konba mafam sing da curfew thamle invigilator amadi mahairoi sing na lairik aiba chejet iPad mobile phone camera amadi hairiba sing asiga manaba device pomnamak pusinba yaroi parkhya manung da invigilator sing na mahairoi sing da takpi ba una silhanba mahairoi masen sinhanba asna chingba kariguma makal amatagi aranba mong da mateng pangba yaroi mathaki ahum suba wafam asi kanagumba invigilator sing na ngakna satrabadi madugi aphapata khudimak examination center gi osida tainagani council board flying scout yengsinbada aranba tawba mahiroi sing phaba matungda lamdam nadabagi damak thabak laukhatpa mahiroi tanthokpa asna chingba thabak paikhatuna mathau pangthokpada apanba amata piroidabani amadi changyengi asengba wahangche amadi asengba malhanba wahangche social media natraga atai atopa pambai singi khuthangda kanagumba amatana thadok loidabani mathaki wafam sing asigi wangmada kanagumba na chatlabadi makhoigi mathakta STF na akan mem yeng sangani amadi matik chaba chairak pigani hairakli Mantri Bukhida laiba Regional Sericulture Research Center Central Silk Board amadi District Sericulture Officer Sandel ga khusamnaduna ngasi Sandel District ki Koizam Lekai da Farmers Field Day gi oiba thoram pangthokre Research Center asigi Assistant Director Dr. Yumnam Debras District Sericulture Officer Amang Mangte amadi Sericulture Inspector HB Luwangtung Wangloi Singh oina saruk yaki thoram aduga mari leinana mugatin lokpa amadi basigi kanaba haiba hiramda interaction amasu pangthoki thoram aduda farmer yankai sericulture research station gi technical staff amadi Chandel district ki DSO su saruk yaki IGR South na ngarang pauche singda thador pacherol amada mapan kangjebung da bong pokhai bagi thodok ta cheneba mioi ama phare hairi ba pau adu semjin chajin ba pau ni haina lengak na athing ba thamkhraba lalawlup unelap ki cherol amana hairakli cherol aduna hai phare hairi ba yumlembam khelen atopa mingna yairemba laifam kairau bitra lup asigi chatna kanglon ngakna chatabadagi luptagi tanthokhraba mioi ni hairakli Tamaida laiba government PHC da mathau taba khudong chaba sing phangdabana maram oiduna ngarang ayuk primary health center da laikan nanaba pukhalakhibi miron bi nupi ama angang unabada laikhidre thodok adu leangmai phurupki maheroi lupki apunba kangbu ama oiriba leangmai naga katimai rongdina akan mamong da yaning da phongdorakpaga loinana laingak na athubada mityeng sangdrabadi akan makhongjang sangsilagani hairakli Tha khudingi puthokpa miyamgi numit amadi chingli luchingba sing unabagi numit chatliba tha asigi oina tha asigi kulhumdoi da punna pangthoklagani hairi ngasi nongmai bungda laiba Raja Dumra Singa Women Home da Bhairop Nalini Foundation Manipur gi maikai dagi laikhidraba songtham Bhairop amadi Sarungbam Ningol songtham ongbi Nolini Devi anibu ningsingduna chana thaknaba cheng hawai alu amadi acha thauna chingba Kudol Tamkre Thoram Aduda Saruk Yakiba Foundation Adugi General Secretary KH Biswamitrana Makhatana Foundation Asina Tongan Bahom Singda Mateng Pangkhigani Hairi Tha asigi tara mangada Eastern Science School Ground More gi Lampakta Maniwood FC amadi More 11 anina sanagadaba friendly football match da Saruk Yagadaba Maniwood FC gi Sanaroi amadi official sing yawba miyoi nifuna sabat team ngasi nungthil Maniwood ki president Thangjam Arun Kumar na lamthakre Peace and Unity haiba pandam da Ekodom Bobby Enterprises amadi Maniwood na thobu oiduna pangthokadoriba friendly match asida aikhoi masen gi barakta nungsinaba amadi amatta oibagai mari adu hena Cecil Hanbangam lagani haina Maniwood team da saruk yakhiba director L Prakash amadi RK Amarjit na phongdokhi Manipur ki film tauribasingge amata ngairaba adumba star sing amadi madubu saugat piriba kangu punna semba adumba matam kuina miyamgi thogol tawjaraklaba group ni Maniwood se akhoi jagadoribasi More dani
मोरेदा मोगी पीस एंड यूनिटी की ऑर्गेनाइजेशन अमना सेमगा कांगलुप खुदिमक लोइना यावबा मोरेदा खुंदारिबा ग्रुप सिंगसे लोइ यावबा मोइदुगी मोइगा पुल्लकांदा फुटबॉल मैच अमा अदुगी साननबैदमक्तनी अखोइना आदा ससगदोरिसे कोई जॉइनली ऑर्गेनाइज तौरकांदा तौबनी अखोइ मियोइसे पुन्ना निफुमुकनी अखोइ आदा सतोइसे अखोइगी सानरोइदा कुमाथोइगुम्बा दमाइना यावइ अतैसिंगना ऑफिशियल अखोइगी मोरेगी एकोदोंगा लोइना अखोइगी बबी इंटरप्राइजेस लोइना अखोइगी पीस एंड हार्मोनी ता बेस तौरगा अखोइ बोलम खतंग अखोइगी मनु के लोइना बोलम सिनजेना अखोइगी शांति पुरनबा गे वाफम ओइना शांति अखोइगी शांति पुबा गेम अमा आदा सानसेना हाइरपति अखोइना सुम सिनजरगा सेहिद अखोइगी मयाम अखोइ खनजरगा ओके ससेना अखोइ तसेना लमदम जिगु ओइना अखोइ शांति ओइना बिदमता अदु बाखलोन चपा बोल सानबगी ग्रोन शांति पुबा बोलनी हाइजिकनी अदुगा असोमता सानदोइसिंगसिसु कम्युनिटी मयाम पुनबा तौरसी कुकी अदगी अते अते अदुता तारिबे मैम से पुल पुजलगा मोगी मोई ग्रुप सेमगा अखोइ सुनाकन मनिकी फिल्म फ्रेटर्निटी सिंगजिगा अखोइ सानबगी कोनोने ngasi nungthil phongkiba pause sinda kari kari maru iba pau yauri bagi haibado amuktang punna khangminasi Pauzev Catholic School gi geta IED bom thamlamle bom pokhaibada CRPF ama sokle Rajya Sabha da Citizenship Amendment Bill puthokidaba asigi credit miyam da piningi NB Raid sakangdaba singna miyoi ama private part kaktuna hatoklamle Kangla Pau Catholic School Kanchipur gi geta bom thamlamle Oza amasung guardian singna yaningdaba phongdokre bom pokhaibada CRPF ki captain ama sokle miyoi ama mangak amadi private part lelaga hatlamle Miyamna Mukhyamantri amadi party taramathoi gi mihutsing okre Manaba Bosem amadi kosem na lawba changyeng pakthokphomgi akoibada SDF na athingba lawthokre Mapan Kangjaibung bom attack ka yarembaga mari leinade lu Catholic Society na changjarakna bagi aroiba tanja piri PWZ Aroibada maroiba pau amuk hana pizari Rajya Sabha da Civil Puthokhidraba matung Momo Nokna Halakiba Chief Minister N Biren BJP Manipur Pradesh na harau tayamna okre Civil gi matangda miyamna mipainingai oidre NRC statna hananaba lenga kasna center da taksili haina Chief Minister N Biren phongdokre Amadi Citizenship Amendment Bill Nakai Sengna withdraw tawdri phawba khongpham hanba laikheroi tha asigi tara tarukta review meeting pangthok lagani haina menpek na lauthokre Ngasigidi Manipuri pau matang sa loisinjare mityeng tabiri ba punamapo amuhana khurumjari